Mo ngwageng o fetileng komiti ya nakwana ya lekoko la ANC mo porofenseng e ne ya tsaya tshwetso ya go belesetsa keteledipele ya dimasepala dingwe ka ntlha ya thebolo e bokoa ya ditirelo. IPC e ne e lebeletse bomasepala ba 11 bao ba sa direng sentle mme morago ya tsepamisa mogopolo go ba le batlhano. Bomeyara bao ba amegileng ba ne ba gana go tswa mo maemong a bona le morero ba ntshitswe ka voutu ya go tlhoka botshepegi mme morago ba lebe kwa kgotlatshekelo go kgetlha morero ono. Mme fela dikhansele tsone di ne di a tswelela go ka tlhopha bomeyara ba bantšhwa. Fela Mokoko Kganetso Mmono a re ntlha eno e supa go tlhoka keteledipele e maleba go tswa mo lekokong la ANC mme ba ikuela gore dikhansele tseno di phatlhaladiwe. We have identified a gap at the level of the ANC in the province that they don't have an authority to run municipalities. Dimasepala tse di ka se tsamaye di tokafala. Dikgotlatshekelo di lekile go tseraganya mme le tseraganyo ya porofense e padile. Mokgatlho wa badiri ba bomasepala SAMU wa re maloko a ona a tshelegelwa ke madi a kgofa mono. So se ba mo phirong ene gantsi ba tsena our members ba iphitlha le gore ba suspendiwe ba dismisswe illegally so because go tsala gore go ba supporta letlhakole le itseng. Lefapha la dipuso selegae mo porofenseng la re le tla kopana le mokgatlho o busang go rarabolola ntlha eno. Re tlhoka go buisanela le mokgatlho o laolang o busang gore re tlhakane le dikgwetlho tse le one. Komiti ya nakwana ya lekoko la ANC mo porofenseng e solofetse go ka kopana ka Sontaga go rarabolola morero ono. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.